Good morning. Iyakan man na imo sapit. Good morning. Amen. Praise God. Masirom na ngayon nga to, no? Oh, siya na. Pawa na gihapon. Hallelujah. Kaupay lang pag dinayaw ha Ginoo. Amen. Hinuan na lilipay nga nagdidinayaw la kita kan Lord. Amen. Sobrang kaupay nga magdinayaw la ha Ginoo. Amen. So, hinunatuod nga pag uli mo yan na may kadadadon nga ig-a-apply ha imo kinabuhi. Amen. So we are not here just to learn new knowledge, gain new information, but we are here to be continually nga i-change ni Lord and aton mga kinabuhi and aton mindset ang tanan nga adiha aton. Amen. So relax. Settle ikaw nga dahay mo lingkuran inom tubig pagpampamunas anay ni mga balhas. Amen. Praise God. Okay. So let me start by showing you this picture. Ay, to. Ayan. So, I think damo na nakita hiniha Facebook. So, this picture shows us the prizes and incentives of Carlos Yulo. Imagine, may 20 million, may 20 million, may 14 million. As in, kadadamo. And then, may mga sponsors pahiya, karadamo ra. Grabe kadako nga. I think, di na niya kailangan magtrabaho. Nga dahil na ito niya pagkamatay, bisan pa iya bugos nga pamilya di na magtrabaho. Imagine ba naman, malipay na nga ni kitahan 1 million, and nagdaog kagabihan grand prize sa SNS, 1 million. Di ba? Sobra kadako nga malipay na ito hiya. Pero ang kan Carlos Yulo, 100 times kadako ang iya prizes. Di ba? So, hinan gusto yun 1 million. Ay, pastor na muna. Okay, and gustuhan, 14 million. Okay, pagtikang na pag-training. Balitaw, tungod damo na nabaruhan prices nga nakuha ni Carlos Yulo. Damo na nag-start pag-training. May doktor nga, nag-train na yan na pagturo tumbling. May nag-iapon teacher. Hey, mga teacher naton nga, diyan na. So, 4 years pa. So, bago ang next nga Olympics, baka naman kaya pa. Adiliwat. O, aniya asawa. Yung nalaman ng misis mo na award ni Carlos Yulo. So, kadadako, aniya asawa, ginpinaturo tumbling na. Actually, pati naton General Service Ministry. Nagitikang-tikang na hera. For the 1 million, for the 20 million. Grabe. So, kidding aside, what's my point here? Kaya ginpakita ko ta iyo. Kasi bugto, nowadays, many people are so driven to become more successful or to become more rich that they are willing to do anything. Tama ba? They are willing to go through an intense training, magburo balintong. Diri kaya rumama i-training ini kasi niyo balintong kalakausan siya na ito ya. Intense training. Bugto. Intense training. And aside from Carlos Yulo, na-observe ko gihapon nga karadamuhan mag-asawa, magpamilya actually, who choose to leave their families here in the Philippines para magtrabaho abroad. And then, diri harong mamayan sacrifices nga ira ginahatag. Kaya years and years sira nga ato ha ibang bansa. And then, diri nila kaupo na nila family. Hino nga dian may pamilya nga ato ibang bansa. Oy, Charis. Kanan, ate Sikay, hino pa. Oo, may dangad to haloyoy. Jud, damo. Di ba, diri ka, iyo perminabatian ha ira, diri harumamay, nga harayo kami ha iyo. And how many years iton mga bugto, nga ira giniilog. So, ganito ang ira sacrifices, nga ira ginihimo, just to provide you, just to achieve those dreams. Mag-aada balay, mag-aada sarakyan, mag-aada bago nga mga gamit. So, ganito ang ira willing himuon. Actually, bugto, according to Pastor Rick Warren, he is the author of the Purpose-Driven Life, Purpose-Driven Church, and the senior pastor at Saddleback Church. Everyone's life is driven by something.
May nagdra-drive, may that reason kaya ano ginhimo naton. A reason that gets you up in the morning, motivates you to work hard, to study diligently, to overcome our problems, and to keep moving in life. Our life is driven by something. And according to different authors, actually kan Pastor Rick Warren, may dayangan to gin-enumerate nga five things nga nagdadrivean o sangahan kinabuhin o sa nga tao. Pero, according naman iba nga mga author, iba-iba gihapon. Pwede we are driven by fear. Fear of failure, fear of the future. Damon ako nakaka-sharing or nakaka-istorya nga mga tao. Nga naya kanira, I have to strive to achieve my best kasi nadirira mama nga ma-fail ako. Nadirira mama nga diri ako maging honor. Nadiri ako i-disappoint ang mga tao. So, may mga tao who are driven by fear of failure or fear of the future. Because nadiri ra nga mag-suffer ra in the future, nadiri ra nga waray ra uukyan, waray ra pamilya, ginihimo nila tanan makaasawala. Ginihimo nila tanan maging mayaman la kasi nahadlo kira kung anong mangyari in the future. Others are driven by pressure. Ito nga, you're not yet ready to enter into a relationship. Pero, tungod kaya imo sang kay tanan, may din na jowa, may asawa na yara, bagan feeling mo na bibihain ka na, pressure ka na. Di ba? Or feeling mo na yung pressure ka kasi ang iba, na-achieve na nila dreams. Like for example, they already passed the LET exam and mga board exam, nakatrabaho na, nagajowa na, and all. Pero ikaw, nagtitigang ka lagi hapon. So pressure. Di ba? And it's not just normal pressure, pero it hurts. It hurts a lot, mga bugto. While others are driven by greed or materialism. So, may mga tao gihapon bugto, nga they want more. They want nga, may bag-o nga gamit, bag-o nga mga butang. So, daman mga tao nga sugaditon. Also, there are people who are driven by dreams or by to become successful. Daman gusto ko gud talaga nga hiramama, diri na hiram magpipinakabuhi ora, diri na mag-inuma, diri na mag-ginool. Gusto ko maging mayaman ako, kay para din ako makuren ora. May aram ka mabugto, may mga napakainan ako, only few anayakan nga, they are driven by God. Ang iba, ginihimo nila tanan na life because they want to give a comfortable life to their family. Ikaw, bugto, what drives your life? Kaya ano ka man naniniguro pag-eskwela? Kaya ano ka man nagpiniraw? Kaya ano ka man naniniguro pagtrabaho? What drives your life, bugto? Is it something that gives your life meaning and direction? Is it something that will prepare you for the future? Is it something that will prepare you for eternity? Today, bugto, we will dive deep into the Word of God and rediscover what truly matters in life. Because if not po, bugto, if we will not discover and rediscover what truly matters in life, maybe sooner or later, we will realize nga naton ginpursuha life, they are actually nonsense. They are just a waste. So sayangan imo guol, sayangan imo effort, sayangan aton mga kadramahan, nga waray langayan. Kaya naton team niya na bugto is entitled Pursuing What Truly Matters. Pursuing means chasing, going after. Okay? So, the question is, ito nga yung pursue yan na. Do you think nagmamatter ba talaga ito ya? Okay. May mabaruan natin yan. So, we will be reading from the book of Dr. Luke, chapter 12, verses 13 to 21. And we will be reading from the New Living Translation. Okay. So, kung ada na ka mo, ay yung mga cellphone, may Bible, orderan yun yung Bible, mas maupay, basahon nato na passage. So, together, basahon nato na. Then someone called from the crowd, "Teacher, please tell my brother to divide our father's estate with me." Jesus replied, "Friend, who made me a judge over you to decide such things as that?"
Then he said, beware, guard against every kind of greed. Life is not measured by how much you own. Then he told them a story. A rich man had a fertile farm that produced fine crops. He said to himself, what should I do? I don't have room for all my crops. Then he said, I know, I tear down my barns and build bigger ones. Then I'll have room enough to store all my wheat and other goods. And I'll sit back and say to myself, my friend, iya ka lugaringon friend niya, my friend, you have enough stored away for years to come. Now take it easy. Eat, drink, and be merry. But God said to him, you fool, you will die this very night, then who will get everything you work for? Verse 21, yes, a person is a fool to store up earthly wealth, but not have a rich relationship with God. Why God called this rich farmer a fool? Kaya ano yung tawag hiyang a fool? What happened in this passage, Bugto? In this passage, you will find a man, actually a rich man, who asked Jesus to divide their inheritance between him and his brother. However, instead of getting involved into the details and inheritance, anong ginimo ni Jesus Christ? Jesus used this parable. I don't know kung anong title ni daha iyo Bible, hindi nga parable, pero akong mga na-research, ang pinaka-title hindi nga parable is Parable of the Rich Fool. Again, Parable of the Rich Fool. To address what? To address an iya problem and inheritance? No. To address a more deeper or serious issue. Jesus knows, Bugto, that the problem of this man is not all about the inheritance. The problem of this man is more serious issue of the heart, that is greed and materialism. Amo ito ang issue ang iya kasing-kasing nga nakikita ni Jesus Christ. Now, kaya kailangan igpakianan niya kan Jesus. Pwede man siguro may formal nga process para i-divide ang inheritance. You know what? During Jesus' time, wealth was often concentrated in the hands of few, while the majority of people lived in poverty. And land ownership that time, kung babasahon natin ang Old Testament, land ownership was a significant marker of wealth. Pag may daha katunaan, pag may daha mga animals, pag may daha ka mo, so ganito mga kayamanan, you are considered as a rich person. So mayaman. And disputes over inheritance were common. Actually, even up until now, mga Bugto, damo ito yung batianhan news, social media, nga family to family, Bugto to Bugto, nagakami ada problema tungod lahiton mga tuna. Di ako maaram kung may da ka mo experience nga sulit ay yung mga relatives nga nag-aaragway, ini kay ako ini bahin didi. Takay waray pa ya kabahin-bahin formally. Dito ako dito nga may mga kahagnaan, di ba? Actually mas malala ini kay may talaga nagpapatayay. Serious talaga ini nga disputes mga Bugto. So, since land was the primary source of income and security, so land inheritance is very important han mga tao that time. Kaya kailangan talaga nila ini maayos. And in this context, ini nga share ni Jesus Christ nga parable of the rich fool. Jesus' teachings on wealth and possessions were both radical and counter-cultural. Again, radical and counter-cultural. Kasi even during ang time ni Jesus Christ, people that time, ada na isyuhan pagkamayadahin kayamanan. Pero didi ang gusto ni Lord ma-realize, diri la hiningap manya dumao pa iya, but even to the listeners, and even to us. And mga teachings ni Jesus were counter-cultural, against ang culture nga na-develop sa nga community. And nowadays, culture is very important. Ginpaparayaw hiya, naging proud kita it mga culture nga may dakita. Even those cultures nga against nahan law ni Lord. And culture, actually Bugto,
culture right nowadays is more accepted. Mas accepted niya, mas consider niya kaysa hanlo ni Lord. And Jewish inheritance customs were rooted in the law of Moses. Importante nga may baruan talaga niya or ma-divide properly ang inheritance kasi according to Deuteronomy 21 verse 17, and firstborn son, may daya favor. Ano niya favor? He will receive a double portion of the inheritance. So yan na, di rin na ito pwedeng ako an magurang, ta mag-aaragway god. Hino nga diyan magurang, ikaw ang suhaga iyo family. Oh, may mga magurang, ano. So, ang favor nila, grabe, double portion and inheritance, an ada ima. Pero yan na, aton balaod, kailan equally divided na yan. Again, equally divided. So, disputes over inheritance such as this could be contentious, leading to a family divisions and legal battles. Damo ako na batian nga, bugto to bugto, may mga kaso. Tungodhan, kuan kayamanan. Kay may mga kag-anak liwat nga, nayakan nga. Sige, ini ang katunaan, imo ini. Ako naman, nayakan man akong papa. Nga, ini nga tuna, ikaw init magdadara kay baga, ikaw man na nagkukuan. Ako naman, maupay good pamation nga, kung ngayon mag-i-inherit. Magagudan ko an. Pero akon mindset, bisan ito yung giniyakan, if ever ano man mangyari, I will still divide haamon magburog to equally. Kasi paprihas man lang kami mga anak. So, it's likely that the man who approached Jesus wanted him to act as a judge or a arbitrator. Kasi sometimes, during ang time ni Jesus Christ, ang mga rabbi, ginko-consider ira nga judge or mag-settle hini nga mga dispute nga sugad hini. Okay? So, amay tiya, ang reason, kay ano, ini nga rich man dumaop kan Jesus. Now, to answer han question or han inquiry, hini nga rich man, instead of answering the question, iya gintagan ini nga rich man hin parable. Nan, basahon natin ini nga parable. Verse 15. Diri pa niyan parable itself, pero madanalidigin niya kan ni Lord nga something that we need to dig in kung ano ang kareg signon. Nayakan nga di Jesus, beware, guard against every kind of greed, because life is not measured by how much you own. Ginuwarn dididaan ni Lord. And this will lead us to our first point. Our first point, bugto, is your value isn't defined by what you gain or achieve. Again, your value, your worth, isn't defined by what you gain or achieve. Many people measure their value, bugto, based on their success, on their achievements, on their wealth, on their recognition. However, this kind of perspective, nga ginme-measure na natin aton value, according to our success and achievements, that kind of perspective, bugto, is damaging and limiting. Again, it's damaging and limiting. Paano natin may babaruan? When we evaluate all those things in the light of eternity, Matthew 24 verse 35, nayakan niya da, Jesus, heaven and earth will pass away. And it includes those things here on earth, and aton achievements, and aton mga positions, and aton mga certificates. Mawara nga ni ang langit nga ng tuna, ano pa kaya adto ya? Ano niya kan? Heaven and earth will pass away, but my word shall not pass away. Bugto, when we evaluate all those things in the light of eternity, we will understand that earthly gains and achievements are temporary and fleeting. So, kita, if we will truly understand, if we will pursue temporary things, bugto, all our efforts, and aton sacrifices, and aton kaguol will come to nothing. Kasi mawawara man ngayon. Why would you settle to things that is temporary? Diba? Kaya ano magsisettle kita? And when we try to tie our worth to those things, it will lead us to have a false or fragile sense self-worth.
Dahil kami ada kitahin false nga identity aton kalugariyon. Kasi may tendency kita nga ang aton identity na connect or na-relate naton ng aton mga achievements. Like, may akong friend nga, diri niya pwede i-define ang iya kalugariyon without ito nga iya na-achieve ha life. Attorney ako. Kuhan ako. Kung baga iya identity, always connected ha kung ano niya na-achieve. And that's the culture nga may dakita. Di ba? We are encouraged nga, kailangan mo sugan ini ma-achieve mo ini nga butang, kailangan may dakahini kasi parang you don't have a value kung waray ka ito. Kung waray ka mga license, kung waray ka hini nga mga positions, kung waray ka hini nga business, you are not you. Madali naton i-connect an aton identity ito nga mga butang. And when we do that, nagakamiada kita in fragile sense of self-worth. Connected per me, ha aton mga na-achieve or na-gain. I want to emphasize this mga bugto. It is not wrong to gain those things. The Bible says, the love of money is the root cause of all evil. Love. Ibig sabihin, an aton kailangan i-examine, diri an money, kundi rin aton heart. Okay? The love of money. It is not wrong to have wealth or positions. It only becomes a problem when we are discontented with what we have. Naging problema lahiya. And you know what? Kapag may discontentment kita, ang tawan, atong tendency is we try to manipulate things. Gusto natin himuon tanan. We control our lives. We control the things nga may nakita. Kasi, amoy ito hiya, ang consequences, kapag may nakita, discontentment. Kaya in this verse, even ini nga, parable of the rich fool, ginwarned ni Lord, and iya listeners, to guard against every kind of greed. Beware, be cautious, against every kind of greed. Now, ano ba ang greed? Greed, at its core, is an excessive desire for more. Again, excessive desire for more. Whether it be money, power, recognition, or positions. Ito nga, gusto mo may da ka pa. Diri kita makontento, may da na kita ito nga butang, pero diri pa kita malipayon. Di ba? Excessive desire for more. Pwede hiya money, power, recognition, or poverty. I mean, possessions. So, anong mangyayari? Di ba, I have mentioned earlier nga there are people who are driven by greed or materialism. When people are driven by greed, they often believe that having more will make them become valuable or fulfilling. Feeling naton, kapag nakahuman na ako, feeling ko may value na ako, may worth na ako, may ngaran na ako, may identity na ako. Pag may license na ako, mas may value na ako. Kapag may trabaho na ako, pag may business na ako, pag nag-gain ko na iningatan, feeling ko mas fulfilling na it akong life. Mas may value na ako. But this kind of mindset, mga bugto, can lead to a never-ending cycle of wanting more. Actually, kapag hindi desire mo sa nga butang, nga nakuha mo na, akala mo na satisfy ka na, pero diri lagi hapon. Diri lagi hapon, magbibiling lagi hapon kita, mas bago, mas maupay. That's why greed can blind us to see our true value in God. Greed can blind us to see our true value in God. And take note, bugto, ano ang root cause, greed, kaya ano nagiging greedy ano sa nga tao? It's because of discontentment. Di na nagtitikang nga tanan. Nagiging feeling naton pirmi may kulang nga aton. Bisan may na kita. Di na nagtitikang. So ano anya kanan Bible about discontentment? I love to read hini nga passage. Actually, ato na ini memory verse. Pero before ito nga Philippians 3:13, dapat apihon nato ang Philippians 12. Kasi di na ito ito niya context. Ano niya kani Apostle Paul?
I know how to live on almost nothing or with everything. Kaya ni mabuhi nga may ada nga waray. I have learned the sekreto ini mga bugto ni Apostle Paul. Ngayon ato nagyap sekreto. The secret of living in every situation, whether it is with full stomach or empty, with plenty or little. For I can do all things through Christ who gives me strength. Di rin naghahatag iya strength kung anon may adahiya. It is the presence of Christ in Him that will give Him strength. This is how we address discontentment aton. Nowadays, even Christians, may da kita discontentment. Even ako ay honestly agree nga, may mga times or damo nga times sa akong life nga nadidiscontento kita. Di na nagakamay ada kita discontentment when we compare our lives to others. Kasi na-feel natin nga, Lord, kaya ano yung may favor ako waray. Kaya ano kaya nila, kaya ano daw ako waray. Di na nagakamay ada ka discontentment. Ngayon, again, take note, discontentment, di na nagtitikang nga nagiging greedy ang tao. Diba? Di na nagtitikang. I love this story, There was a fisherman who sit lazily beside his boat. And may umaging a rich man iya. Ginpakianan niya. Kaan kasi ini nga rich man, businessman niya. Why are you sitting haing mo boat nga? Why are you not fishing? Bumaton ini nga rich man. I'm done fishing and for me it's enough for the day. Dapat kuno na yakanan rich man, dapat mamiling ka pa. You have to catch more fish. Then saring naman ini nga fisherman. Then anong ko pagdamar ako na-catch nga fish. Then you can buy more boats, buy new nylons, and then you can have more money and rich like me. Nayakan may nga fisherman. Then what would I do if I have those rich wealth? Nayakan man ini nga fish, ini nga koan, and rich man. Then you can eat, drink, and be merry. Tapos nayakan man and fisherman. What do you think I am doing now? An pakiana pugto. An pakiana. Who do you think has contentment in their hearts? Hino ira? An fisherman. Diba? An fisherman. An fisherman and contentment. And may contentment. You know what? This affirms this quote nga ako nakita. Contentment makes poor men rich. Discontentment makes rich men poor. So, uncontentment, di riya aadakon anon may da ka, gaano kadaman may da ka. Even with little, as long as you're grateful, you're contented. You're happy with that. Pura ito problema. Di ba? Mayaman ka, pero diri ka lagi kontento. Pwede ito. Or damo gyap an pobre pero mas mali pa hayon hera. Di ba? Hinoan pobre lang adi. Wow. So may contentment. May contentment ka ngayon. Praise God, bugto. So diri kita mag-chase after ang mga earthly things. Now, I love this passage Aginiyakan ni Jesus Christ. Dama it nare-review kini nga nare-remind hini. Matthew 6 chapter 6 verse 25 and 34. That is why I tell you not to worry about everyday life. Ayaw ko nun, ayaw ka ni Jesus Christ, ayaw pag-worry about everyday life. Ano ba mga worries natin everyday? Ano mga worries natin? We worry about what to wear, mga babae. We worry about what to eat. We worry kung paano kita makakadto work, may papasahay ba kita or waray. Di ba? Whether you have enough food and drink or enough clothes to wear. Maram ka mo, I think it's verse 31 or before pa nga verse, nayakan nga to Jesus Christ. Ito nga mga worries, ito to worries it mga unbelievers. So worrying over those things makes us an unbelievers. Okay? Isn't life more than food and your body more than clothing? So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough
for today. Amen? Kaya nung mag-worry ka about tomorrow, maaram na ito Lord. Dahil mo talaga akong friends, akong workplace, nag-worry talaga ako about akong future, about tomorrow. Again, share ko lang ini nga verse. Abot ako naintindihan na ito niya. Basta na amo na ito niya. Nga ako gihapon bugto. Anxiety starts when you worry about the things that you can control. Anxiety starts when you worry about tomorrow, about what will happen to me. Mag-aano ako kung diri ako makakasawa. Mag-aano ako kung wari akong maruruyag. Mag-aano ako kung wari akong mag-pupursue. Diba? Mag-aano ako kung diri ako magkamay trabaho in kwarta. When we worry about those things, bugto, it means we are just like unbelievers. Remember, again, maray ko nag-api nga di kayo masalaba na hiya, those worries, bugto, iton mga worries and mga unbelievers. Now, ipakaya na ako imo. May nabatian ka ba nga imo bugto nga naya ka, nagiyoray ako yan na pagkaon, waray gad ako pabugas, waray gad ako mubas, siga pasay pa kada eskwelahan. Ano ni mo imoon? Ayaw i-rebuke ba? Kamat unbeliever. Yak na latin. Don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Naan yan nga adlaw. Like the fisherman. Di ba? Kita yan nga mga panahon. We work hard. We spend more than 8 hours sa work para magkameda kwarta, para mabuhi. Pero aton pakabuhi, namamatay na kita pag ginool. Di na kita nabubuhi. Diba? Ano nangyayari? You work hard. Nag-overtime ka, pag uli mo stress ka. Life pa ba ito? Diba? Imbis nagpakabuhi kita para mabuhi. Nagpapakabuhi lang kita para mamatay. Diba? So, we need to have contentment. Maram ka mo unsign han tao nga may contentment? Maram ka mo unsign? Tagan mo piso malipayon. Tagan mo 5 malipayon. Tagan mo hinwaray malipayon lagi hapon. Kasi contentment is not the issue of having something. It's the issue of the heart. Amen? Amen. Diba? Yun na, I will ask you, ano ang mostly nga lamanan imo prayers? Is it asking God or thanking God? When we are asking too much from the Lord, waray pa kita contentment, bugto. Pero if most of our prayers, we thank God, ibig sabihin, kontento ka. Kung may damanig hatag Lord da imo, it's by grace. Yuto yung tingpugto, may ginhatag Lord da imo nga, may da ba mga needs ni mo nga, di waray pag ginhatag ni Lord? May da ba? If waray hiya mag-alang paghatagan iya, one and only son, do you think, di rin niya igahatagan yung mga gudi nga pangailangan? Diba? So why are you so worried about those things? Ginhatag na nga niya Jesus sa aton. Kaya nag-worry pa kita. Hito nga mga botang. So remember this verse, bugto. Ang mga Kristiyano, dili nakitaan mga tao nga nag-worry nga mayakan kita, ano dapat kakaunon? Ano dapat susuraon? Ano dapat susuluton buwas? Diba? Itbabahi daw man tatbado. Kaya ano nga diri kita maaram tat susuluton buwas. Kay, di naman naningigo. Diba? Now, when you're constantly striving to gain more or achieve more, you will lose sight of the fact that your value doesn't come from those external things. You will lose sight of the fact that your value doesn't come from those external things. And culture, hay kalibutan bugto amay to niya. Harandun ka nga tao, kung may da ka mga nag-gain nga achievements, kung may da ka mga positions. But, ang teaching ni Jesus, again, it is countercultural. An aton value, diri connected, hakon ano nakadugtong ha aton ngaran, kung ano mga certificates nga may da kita. It doesn't mean nga mas valuable, hipulana, kami daya ini, tapos adi kay wara, diri mas valuable. In the eyes of God, an aton price tag is not those certificates, but the cross of Christ. Remember that, bugto. An aton price tag is the cross of Christ. And when we say that, it means
we are all the same in the eyes of God. No one is more valuable. Even hi pastor, even yung mga leaders. Dito karag signon nga, halangit, mas maupay din mansion ni pastor, kay Pastor Gudia. Hi ate, mas maupay adan iya mansion, kay mas damon iya cell group. Or mas sugad ini, mas valuable yan dahil sabi, no bugto. Ang aton price tag is the same. Parehas kita. Diri mag-iba-iba. Unfortunately, in our social media era, yan na, grabe talaga ang social media. Ang social media ni makikitaan, adaan mga updates sa mga kinabuhin tao, adaan may nakapalit bagong nga cellphone, may nakapalitin bagong nga sarakyan, may nakapalitin bagong nga balay, may nakapag-travel na ibang bansa, may damo ni makikitaan. And I'm not saying nga, ang social media is wrong. But oftentimes, we let it influence our lives. Nai-influence kita. So, paano nai-influence? Yan na, may bagong gawas nga iPhone. May bagong gawas nga phone. Then you have your phone that is fully functional and operational and still in a good condition. However, nakitaan mo, wow, may bagong nga release. And you feel compelled nga mag-upgrade. That is discontentment. Parehas man na ito makaka-text, makakatawag. Naawod lang kita pag selfie, kaya ni mo mga classmates na pag selfie nira, wow, iPhone. Ano mo? Basta cellphone lang niya, cellphone. Okay na niya, basta cellphone la. Diba, bugto? So, that's good kung may naka-iPhone yung kayang, pero kung diri kaya, be contented, be happy with what you have, kasi ilo dito naghatag. Sige lang, itaas daw ang diri mga iPhone. Itaas ang cellphone. Yay! Ang mga iPhone, itaas. Yeah. Praise God, di ba? So, yan ang December, Kaya damon may mga tinirok, mag-upgrade na hira mga cellphone. Yan. So, yun nga amon laptop, maram ka mo, waray ni namon ka karawat because ginpalit namon, all by the grace of God. Waray kami gingasto ni bisan piso. Amay ito niya ni Pastor Ariel, pag may favor ka kan Lord, di mo na malayan, binibless ka na pala ni Lord. Di mo na mamalayan. Di ka na, mapapausa ka nala, you are hired. Wow. Mapapausa ka nala, oy, may increase ka na ngayon. Diba? No, sa amay ito niya, mga babae, karada mo na ka-add to cart, aton mga, kita daw dat yung Lazada, TikTok. Kuhan na ito yapog to, naya ka na ang TikTok, your cart is full. Diba? May ka man bagong nga bag, may bagong nga bado. Pero di mo bagyan na, pira ka bugos, 5. Napulo. Gusto pagod natin ang mga branded nga bag. Diba? Hermes bag. Gusto natin ang may crocodile nga mga shirts. Gusto natin ang Michael Kors. Gusto natin ang LV. May mga LV man kita, lumang bag. Gusto natin mga branded nga mga gamit na natin may ada. You know what, bugto? Diri ito habado. Kung diri ada ito nagsusulutan bado. Diba? So, ano mo gisuot nga bado? Branded, pero ikaw waray ka brand. Maray lagi hapon. Dapat ang aton value, aadiha solo, diri aadiha bagawas. Amen? Amen. So, ayaw kaawad ka, imo ginsulot ka na, tika nga ukay-ukay. Amen. Paano imo chinelas, an imo sandals nida, mga bigay ni ate, bigay ni kuya. Okay lang ito ya. Amen? Diba? Mga second hand la, okay lang ito. Oo. Ayaw ka, insecure nga, pagkita mo imo kaan ate, ate, bagong tanbado. Alay, kuya, bagong sapatos. Oy, ano mo liwat? Wow, may dalat ako, bago nga, hinatag. Bago nga, gin-donate. Maram ka mo, grabe, iniakbado, puros inikan ay ka. Oo. Hinatag lang ini ay ka, akon yan, favorite ko ini nga sarawal. Kasi ini nga akon bado, mga kuan lang niya, mga barato nga kabaligya. Oo, mga bugto. So, diri ako naud pag sulutin mga bado kasi gini-live out ko ang principle nga diri ito ya about ang imo ginsusulot.
May nagad ako mga friend nga, they are into sugad, labi na workplace, pero it's okay. Nasulot nga niya kung bado nga kurumos, eskwelahan, okay lito akon. Maray problema hiton. Yun, now her relationship, adto kanina nga akong gin-mention cellphone, bag, mga gamit niya. Her relationship gihapon, damuan may issue discontent. Diba? Like for example, magjowa ka mo. Last week, okay man ka mo. Nagkaka-intermisay. Baka mo okay ka mo. However, ani mo jowa nakakitahan video and couple, nga, nag-share nila sweet moments, may flowers, may chocolates, nag-travel. Tigda lang may sala ni jowa. Tigda mo laging away. Okay pa man lagi. Kaya ano ba gan? Tigda naman ako may sala. Kasi feeling ni mo, nagkulang hiya, kay waray niya himuahain mo, ani mo nakitaan dito sa social media. Diba? Tapos napaisip ka na, sino ba ang may kasalanan? Ang nagkulang o ang hindi nakontento? Do you think, sino? Sino kaya? Bugto, bisan hino nga tao pwede talaga magkulang. Bisan hino. Bisan pa ito yan, pinakagwapo, pinakamayaman, pinakabaltok, pinakataas, and all. Nasa kanya na ang lahat magkukulang lagi hapiya. Do you understand? Kaya, ha mga babae or even ng mga lalaki, ayaw niyo bilingaan contentment sa iyo partner. Kasi maabot it time nga magkukulang gyap ito niya mo. Do you understand? So it's very important that before you enter into a new relationship, make sure your contentment is in Jesus. Dapat in Jesus. Damuan na sulodhan relationship out of need. Feeling ko kasi yat, makahataga ako ng kalipay. Feeling ko, naging okay ako, naging maupay ako pag hiya, anakon upod. Sa una lang yan, masaya. Maram nga mo, nayangatawa talaga ako. Ini nga magbinan-unwan, naibabara ako kung hino talaga at may problema hini nga mga relasyon. May common ground talaga. As in, hindi ko nalagayakan. Oo. Nagawa naman ako yun na lalaki, babae, akong mga sangkay. Adi kasi hira. Nakikitam ko talaga kung nino na yung mga problema. Ha, babae ba or ha, lalaki? Naibabarang mas nagtitinawa ako kay may mga common things. Gin-share ang lalaki. May common things gin-share ang babae. Tapos tawa ako na lahon na muna. So, may dagon talaga something. Diba? So, na akon mayayakan nga da, ang mga magjowa, kailangan aton kalipay ada good kan Lord. Ngan, her relationship always good, okay dapat ang communication. Ngan. Instead of ending a relationship, end your negative behavior. Diba? Oh, mga babae. Guilty or not guilty? Okay. So again, don't seek to be in a relationship out of need kasi your partner can't give you all that you want. Kaya may daman mga tao who are in a relationship pero di rin raswad ka malipayon ng mga tao nga single. Ako, I'm so proud of my besties who are single up until now. Kay mga happy hira. An era age, medyo lumagpas na, pero hindi na mga nawang mga bata pa. Kaya ikaw, kung 20 ka pala, 18 ka pala, 25 ka pala, pero nalilisan ka na, nga magka-jowa, diri maupay. Kita ni Ate Ann, hi Ate Sikay. O, diba? Malipayon na itong hira. Waray ko nakikita na ira nga pag-uba kan Lord. Nga Lord, kay ano, waray pahiya. Oh, balik na ka mo nga din. Yan natin restoryan, jowa. Magkakaadagad ka mo. Again, our topic is about contentment. Diba? About contentment. Dapat kontento kita kung ano mga gamit nga may da kita. Kontento kita kung ahain kita yan na nga season na aton life. We need to be contented. The good thing about finding your contentment in God is that when you receive small things, you become grateful. Siling kapayo kanina ang tao nga may contentment, atagan mo 5 malipayon, tatagan mo 1 piso malipayon. Ikaw gintagan ka ni Lord in 1,000. Lord, kaya kulang pa.
Di ba? Contentment cultivates a grateful heart, bugto. And contentment is the antidote for greed. Kung gusto mo mawara iton nga paging greedy naton kailangan naton maging kontento. Iyakan daw imo self yan na kontento na ako kan Lord. Ungod iton? Ungod. Amen. Kontento na ako nga kan Lord. Now, where can you find your contentment? Din ba naton makikita na aton contentment? You will find your contentment when you have the right perspective on where your worth comes from. Dahil kami adala kitahin contentment kapag maaram kita kung diin nagtitikang an aton worth. Ang mga tao kasi, kapag an aton worth is naka-base an aton mga gains of achievements, diri talaga kita makakontento. Pero kung may kita right perspective of where our worth comes from, hindi naman tikang, it comes from God and you belong to God. So, we need to be contented of having God. I love this quote by Lydia Brownback. Maupay kasi niya mga book, naya kaniya, contentment does not lie around the next corner. Ibig sabihin, din mo kailangan bilngon. It is not waiting for us on the other side of today's difficulty, nor it is lost with yesterday. Contentment is where God is, and God is with us today. Amen? Ibig sabihin, as long as you have God, kung maadaan contentment mo. Di mo kailangan bilngon. So again, bugto, kung waray ka kwarta, basta may Ginoo ka, pwede ka maging malipayon. Kung waray ka pa lisensya, basta may Ginoo ka, pwede ka maging malipayon. Kung waray ka pa jowa, pwede ka maging malipayon as long as may Ginoo ka. Amen? Kung waray ka pa makahuman, as long as may Ginoo ka, pwede ka maging malipayon. As long as you are with God and God is with you, bugto, pwede ka maging malipayon. Amen? Amen. So ayaw kalisang, hakon ano-ano nga mga butang. Dapat kung malisang man kita, malilisang kita nga dakan Lord. Amen? Nalisang kita pag mga butang didi ka alibutan, pero didi kita nalilisang ang mga butang nga dakan Lord. Basahon na naton ang parable, ano? Kaya kanyo di. A rich man had a fertile farm that produced fine crops. May da niya farm. Hinon may farm nga di. Yan. He said to himself, hinon niya ka istorya? Aniya ka lugaringon. Sige niya, what should I do? Mag-aano daw la ako. I don't have room for all my crops. Then he said, I know. I'll tear down my barns and build bigger ones. Then I'll have room enough to store all my wheat and other goods. And I'll sit back and say to myself, hino na niya ka istorya? Iyan na self. My friend, sangkay niya yourself. You have enough stored away for years to come. Now, take it easy. Eat, drink, and be merry. But God said to him, ano niya ka ni Lord? You fool, you will die this very night. Then who will get everything you work for? And this leads to our second point, which is, Aminia, your true security lies in God, not in your wealth. Kaupi kung buhi ini nga rich man yan, na may babaruan ko din niya. Your true security lies in God, not in your wealth. Bugto, again, kaya ano gintawag ini nga rich man nga fool? Kaya ano gintawag ini Lord nga parable of the rich fool? Kapira din naging mention. Fool. Ano ang klasin kasing-kasing may ada ini nga rich man? Now, we could argue that the rich man is wise and responsible. Imagine may diya thriving business farm. Yan na ang mga farmer yan na, di rin na thrive ang mga makori maka-thrive and farm. Pero inihiyaan iya farm as in, nagpapayaman na iya. Hadto nga mga panahon, ang farmer considered nga mga mayaman. Yan na ang farmer considered nga pobre. Diba? Pero iya time, mayaman niya. He has land and his land has produced abundant crop that he needs to build bigger barns to have enough storage for his harvest. Then, ano niya kaniya kalugaringon? May dahiyagin savings para mga maabot nga tuig. Ngan, ano niya kaniya kalugaringon? Set back, relax, and be merry, enjoy, eat, drink. Ano niya kaniya kalugaringon?
Ganyan na what bugto. Yan na aton culture ano. This is what we are told to do. Sige pa, niguro pa. Kailangan may savings ka. Kailangan may tiro ka. Kailangan may sugat kay para pag mag-asawa ka, di ka na kurian. You need to strive for more. Diba? Kailangan mo maniguro. Kailangan mo maging responsible na imong future. Tama man liwat, diba? Tama or diri tama? Tama. O nga dito niya. And, ma-admire ka hindi nga rich man nga grabe niya plan for the future. Diba? So, kung bumagyo, kung mag-COVID-19 otro, if may drought, may famine, I think, ma-survive in hiya. Ikaw nim tirok nga da nalabuas, ano? Di na makaka-survive ka dahil ang katapusan ng bulan. Gradala na ito na, nagasahod pala, ni mo tinirok, tub-tub na la, pira na lang kaadlaw. Hiyapog to. Nayakan niya, kayang-kaya niya mag-relax. Waray na niya problemahon. However, there's one very important thing that he had not planned for. Nga ano ito hiyabog to? What do you think ano waray niya kaandami? Ha? Ano niya kaandami? Waray niya kaandamian. Kamatayon. Nga maatubang hiya kan Lord. Kaya grabe ano, ginandaman niya ang mga maabot nga tuig. And 2025, 2026, 2027, 2028. Pero waray niya andami, aniya kamatayon. He is full because he was so prepared. Haniya gini-expect, haniya life din niya kalibutan. Pero waray hiya mag-prepare han kamatayon. Waray hiya mag-prepare nga maatubang hiya kan Lord one day. Bugto, one day he will stand before God and will give account of what he has done with the things God entrusted to him. Consider hiya nga full kasi waray hiya mag-prepare para han kamatayon and waray hiya mag-prepare nga umatubang kan Lord. And what happened? His wealth, which he believed would secure his future, proves worthless in the face of death. Di ba nun yakan ni Lord kanina? This night, you fool, you will die this very night, then who will get everything you work for? Bugto, no amount of wealth can protect us from any sickness, accident, or even death. Bisan pa kita ang pinakamayaman na kalibutan, our wealth can protect us, can stop death. Haaton. Amay ito ano rin niya ginandaman. Bugto, ikaw ano na mo ginaandaman? Maybe some of us are preparing for the upcoming exam. Some of us are preparing for a life at paging married couple. Or maybe you are preparing ka para mag-enter in relationship. Nagre-prepare ka para mag-apply. Bugto, if you are preparing for those things, please don't forget to prepare to face death one day. Mas certain po iniya kaysan imo ginplaplanuhan nga mangyari ha imo life. Mas certain iniya. Now, let's try to examine what's inside the heart of this man. Kay ano, amo ini ang ginaddress ni Jesus. Una, ini nga rich man, richful, adan self-centeredness sa iya. Imagine na niya ka-istorya diri ibang nga tao, iya kalugaringon. May crops, my friend, my soul. Aniya plano na revolve lang nga iya kalugaringon, na iya comfort, na iya pleasure, without consideration for others or kan Lord. Iya gudla, self-centered. Ang iya kalugarin, iya gudla, life, iya ginplanuhan. Ano pa? Materialism. You know what? This man equates his wealth with security, happiness, and fulfillment. Para iya, tungod kay, I have enough for myself. I can eat, drink, and be merry. Para iya, fulfillment na ito ya. Secured na niya future kasi may savings siya. Di ba yan na, also yan ang insurance? Kasi kailangan secured ang future mo. Kailangan niya na may PhilHealth ka, may mga HMO. Kailangan may SSS, GSIS, para secured and future. Do you think that's how we secured our future? Dinhiya kalibutan, oo.
Pero ang pakiana kasi bugto, tub-tubla ba kita din niya kalibutan. May da pa kinabuhi nga masunod. This kind of mindset bugto reveals he's dependent on wealth and material things to give him fulfillment and security. Di na na-reveal. Nga ada ngayon niya dependence on material things. And lastly, short-sightedness. Aniya focus, aniya life di nila kalibutan. Waray ko diya maghuhuna anong mangyayari haakon kahuman ko mamatay. Short-sighted ito niya goal bugto. If we plan only for our lives here on earth and not until eternity, that's a short-term goal ito niya. When we focus our life here on earth, there an eternity, we fail to prepare ha eternity. May fail kita. Wala niya ka-recognize ang importance han spiritual things. Wala niya ka-recognize ang importance han relationship. Even relationship nga dakan Lord. Basta para iya, eat, drink, and be merry. Enjoy na niya golden years ang iya kinabuhi. Wala na iya problemahon. Magto, di na mo makikita ng tao, nga, ano niya priority, kung ano niya ginhima iya kinabuhi. Ano niya maging pupurso nga butang, ano ang mga nagwo-worry iya, ano, di niya ginatagan niya attention. Like this rich man. Makikitaan mo nga, di niya priority, Lord. Makikitaan natin nga, he is not into spiritual things. This man, an iya, ginba-value, diri ang mga heavenly things. Klarado ha iya mga ginpupursual life. Klaradong an iya mga desires nga waray talaga kaplano-plano ha eternity. Ang problema is uncertain and tomorrow, and only God knows when and where ang kamatayon man na kaaton door. Diba? That's why you're so blessed nga adi kaya ng adlaw. You're so blessed nga naging Christian ka. You're so blessed kasi naiintindihan natin nga diri kita dapat mag-depend sa mga material things or ang aton mga earthly gains para ma-feel natin ang fulfillment and security. Diri kita yakan, ay, kalmado na ako kasi may din ako insurance, may din ako pro-life, may din ako mga St. Peter life plan. Diba? That's not how we secure our future. Bugto. Dini pang mababaw la ito masyado. Kung ikaw may plano ka talaga para eternity, ayaw la i-secure ni mo life diri ka i-secure ni mo life ha eternity kay adto waray na adto katapusan. There's no turning back once you face death. There is no second chance kapag umatubang ka ng kamatayon. As in totally nga patay na good. 'Di ba? Now, what does Jesus trying to convey in telling this parable? It is very clear, bugto, that Jesus wants us to realize that true security lies in God and not in wealth. But sad to know, it is easy to say these things, pero kapag nag-evaluate kita na atong life, mas dako ang panahon na atong trabaho, mas dako ang panahon ng mga earthly gains naton. And we thought we are secure in God? How was that possible, bugto? This farmer, hininga farmer bugto, we are tempted to think that having large amount of money or wealth or position will make our lives secure. Feeling naton, diri wala kita angay kadlukan kapag damon aton kwarta. However, sooner or later we learn that no amount of wealth can protect us from death. Waray talaga. Naya ka nira kwarta ka na akadugtungan kinabuhi. Bugto, He Lord ang nagdudugtong. Diri ang kwarta. Bisan pat nimo kaunon, diri ito makadugtungan nimo kinabuhi. He Lord gihapon iton. Mas na-recognize pa nila Lord an kwarta, an works and technology kaysa kan Lord. Kung will ni Lord nga dugtungan pa nimo kinabuhi, He Lord ito, diri ito an kuan. Damo gyap an mayaman, gagiyayaman nga amo patay lagi hapon. Diba? So it's not true. Moreover, this parable reminds us that we should not just prepare for our life here on earth. Klarado ini ang gusto nila maintindihan natin. Unang-una, we need to prepare to face death.
Ikaduha, we need to prepare for eternity. Ikatulo, we need to store up treasures. Not earthly treasures, but heavenly treasures. Basahon tayo ni Otro. Familiar niya iyong verse. Hebrews 9:27. Nayakan nga da an author. And just as each person is destined to die once, and after that, judgment. It is noteworthy to mention that the rich man was so prepared about the coming years of his life, but he was not prepared to face death. Wara ito niya kaandami. And ini nga parable, dirila ini para hadto nga rich man, para iniya aton. We need to realize bugto that tomorrow is uncertain, but death is certain, and no one knows. Nga tanan kita, may appointment han kamatayon. Nga tanan, waray exempted. And after that, ano niya kan? Destined to death once, and after that comes judgment. May ada first judgment. And that judgment is right after han aton kamatayon. And we will be held accountable han aton life nga may da kita. Then, ito nga judgment bugto, ano ang decision ng judge sa aton is, it will determine kung diin kita mag-spend han aton eternity. Whether eternal life with God or eternal separation from God. That's why it is crucial to really prepare for death by aligning our values, our dreams, and the things nga may da kita in accordance and will ni Lord through han iya word. Kailangan talaga, preparation is crucial. Kasi the only time that we have to be prepared is an aton life, hindi kalibutan. You don't need to say yourself, abuas na la ako. Magre-prepare na la ako, Lord, kapag nakagraduate na ako. Magre-prepare na la ako, Lord, kapag may trabaho na ako. We need to be prepared every day, bugto. Yan na, if kuhaong kaya na ni Lord, ready ka na ba? Kuhaong ka tayo na ni Lord, ready na ba kita? Bugto, it's not a joke, it's a serious question, you know. Are you ready to face God anytime? You know, akong work is, part na akong trabaho is, pirmi ako na travel. As in permi, monthly, pira nga travel at pwede ginkokoan ko. Ngayon, diri ko gintatanggalan possibility nga pwede may mga mangyari nga accidents. Before, I think mga early years na ako pagiging Christian, nahadlok ako yung mga accidents, nahadlok ako pwede mangyari. Pero yan na, I feel nga, diri na ako nahadlokit kamatayon. Diri ako mahadlok. Feeling ko, secured ako na. Diri na ako mahadlokod, may ngangain ako. Secured ako. Ikaw bugto, what if kung may mangyari hain mo? Mga what if? Ready ka ba? Bangin, maabutan kita't kamatayon nga may giniinaway pa kita. Bangin kita maabutan at kamatayon nga may dapat kita mga resentment. May mga unforgiveness pa aton heart. Bugto, para aton gutiti nga butang, but it will make an impact. Haaton eternal destiny. Bangin bugto maabutan kita't kamatayon nga, diri kita nagsiseryoso aton pangalagad kan Lord. Bangin kita na maabutan it kamatayon nga, waray kita part sa kingdom ni Lord. Kasi ring naton, iba ang measure nga gamiton ni Lord han mga magdasig ganan diri. Parehas and measure. And so we need to take it seriously. Again, ang atong trabaho, dirito mag-secure aton eternity. Ang atong savings, dirito mag-secure aton eternity. That's why, if you want to be prepared ha eternity, start doing it now. If you want to be prepared to face death, don't wait, bugto, until tomorrow, until next day. Do it now. Baka maabutan ka ni Lord. May resentment kayo mo parents. Maabutan ka ni Lord. Ibaan di sa aton kasing-kasing. We need to take heed. We need to be aware. Preparation is very crucial. Pag may big events, may wedding, may birthday, very crucial. Grabe nga preparation.
Grabe nga dedication ang kailangan. Bugto, how much more an aton life sa eternity. Ayaw pag siri nga nagpre-prepare ka, pero banjing-banjing ka lang ang Kristiyano. Eternity ang pinag-uusapan, diri one-time big event. Do you understand? Amen? So let us change our ways. Let us change our priorities. According to John Beaver, haniya book nga Driven by Eternity. Maron ka mo, this book, naka-experience ako nga alive all night so, tungod hini nga book. Grabe ang kulba nga akong ginaabat. May rin yung story nga grabe talaga nimpaka akon. Ini katikangan pala ini nga chapter. We will all one day stand before the judge of the universe, Jesus Christ. We've made our lives count through godly wisdom. We will be rewarded eternally. If we've been misguided in our affairs, we will either be punished or suffer eternal loss. Bugto, right after ang judgment, makadto kita kundi ang aton destiny. Kung nabuhi kita kalibutan, nga may the fear of the Lord, nagalagad kita kan Lord, ano ang promise? We will be rewarded eternally. However, if may da kita mga misplaced priority, iba ang nag-drive aton life, ano ang mangyayari? Either will be punished or suffer eternal loss. Magtuoray na po iba nga preparation nga aton dapat andaman. Inigod ang pinaka number 1 nga preparation. Ini kasi nga driven by eternity. May din nga story nga, bagayan parable liwat. Ang kingdom of Alphabel, nga nan, usang village and Endel. Tapos, ito ang kingdom of Alphabel, may king niya nga, ang ngaran ni King Jalen. Tapos, ito nga village nga Endel, may niya eskwelahan, nga to, nga, ito nga, 5 years ka nga ma-eskwela, and after that, igakadto ka na ha place kundi igakadto ka mag-reserve ka kan King Jalen. Tas may dangad to 5 nga magsarangkay. An ira mangaran, he independent, he faint-hearted, tapos he charity, hindi pa iba. So dito, basta kauupay niya. Kasi ako fan ako kan John Beaver nga ira podcast ni Lisa Beaver. So, dito ko nabatian na interest ako ini nga book. So, ito yung nga 5, magsarang kahirap. Ito nga eskwelahan, after 5 years, maatubang ira kan King Jalen, and then, igakatuiran ira destiny. Ini independent, madasig hiyakit on. Pero, aniya focus, aniya la kalugaringon. Ini man ni faint-hearted, aktibihan mga school activities. Aktibiya ora-ora. Pero, madali hiya madara. Madali hiya ma-influence. Ini man yung charity, di riya sikat. Simple lang hiya. Pero, grabe yan iya, heart, nga humility, nga grabe yan iya, pag-receivehan mga teachings ito nga school. Ando di ko rin na nanamduman. Nag-graduate tirahan no, nga OJT na nira. Ini independent, kay may naman maging interest ta ira, ini independent, naging sikat niya dayon, kay nag-invest niya, business. Pero nawara iyan mga teachings ni King Jalen. Nawara iyan. Ini naman he faint heart, nahari niya ito nga same school. Tapos naging teacher niya ay double life. Ini double life, hiya ang favorite teacher, ito nga school kasi kauupay niya magtutdo. However, ini he double life, naumuhay hiyan, standard ni King Jalen, naumuhay layot hiya, secret life, aniya secret life, naumuhay layot hiya in worldliness. Ngan, ini faint heart, tungod kay naging assistant niya ni double life, nagamay dahil relationship. Ngan ini faint heart, ni double life, after few months sa nira relationship, ginbayaan ni double life, he faint heart. Ini naman ni charity, gisisinigawan lang yan iya mga friends nga 5 nga. So dito, pero charity, nagamay diya, aniya, haira nga lima, hiyalaan malain ang trabaho, guti lang nga restaurant. Pero ito nga yung restaurant, dami naubuligan nga mga, simple lang nga mga tao, mga pobrela. Then, umabot na ang time nga maatubang nila ka King Jalen. Then, he independent. And, una nga, umatubang ka ni King Jalen. Kumantirahan, Great White Throne. Tapos, ginpa, balyuan ay ko tinapado, ginpa limpihira. Asan kakaiba yung story?
gin pa relax anayra, then pa usa-usa na. Before ko nagyakan ni King Jalen, nag-appear tanan dida and tanan nga nangyarihan life ni independent. Tapos, before pa ito he independent sumulod, para iya, confident hiya, nga makasulod hiya, hanggang hagdian ni King Jalen. Pero nag-flashback na tanan nga nangyari iya life. Hi King Jalen gidadasigi. Pero, tungodan iya, selfishness, tungodan iya, wihan iya kinabuhi, damuan mga ginhimo niya diri maupay. Tapos nagyakan niya, ang King Jalen, di ba kuno King Jalen, i-consider mo na akong pagiging madasigan una. Takay diri. Anayakan ni King Jalen, my verdict is final and it will never change. Nagtinangis siya. As in bugto, diri ka mahangaturog. Nigin binasa ko ito ni Hana, kay grabe akong kinaabat nga kulba. Kasi maram ka mo ito nga eskwelahan, nga ginayakan ko, and School of Endel, ang tawag nga Endelites, it is the symbol, it symbolizes the church. It symbolizes the church. Di na ngayon ito nga church, may mga tao nga may like so ito nga limang character. May independent, may faint-hearted, mga sige faint-heart, okay man niya mga teaching, pero madali ya madara. Madali mag-faint aniya kasing-kasing. Madali charity, diri sikat, diri masyado naikitaan, pero grabe niya heart nga nakandor. Nga, maram ka mo kagini, istoryahan, ira feelings, at ira naabat, at ira naikitaan. May feel mo nga amoy mangyayari, ha judgment day. Nga waray na bawian kapag may na judgment, because it's final. Grabe ito yung nga book. Ayan yung basa, kay diri ka mahinga nga turog. Danay ko ini gini-inop-inop. And this story was also taken hininga book. May daw sa nga young man from Singapore nga from Netherlands nga ma-travel ya Singapore tikadto hiya. Now, Netherlands okay la ang drugs ngan marijuana. Pwede niyo i-share imong mga sangkay. Pero Singapore, may lanira dito dako nga karatulo nga nakayakan. Warning, death for drug traffickers under Singapore law. Again, death. Kamatayon talaga. So imagine, ini nga Dutchman, kumatiya Singapore, waray haiya, gamit niyan marijuana, ang drugs, nag-share pa iya mga sangkay. Tapos, takay Singapore, bawal talaga. He was arrested and brought to court. Tapos pagpakian niya kay gindaran niya ang marijuana, nag-share pa iya. Nasing man niya, Your Honor, where I came from, it's okay. May familiar ka mo, Your Honor? So, Your Honor, di ko po alam. Your Honor, nayakan hiya, where I came from, kono, it's okay to use drugs and even share it with friends. Nasa rin man ang drugs? Nayakan ang judge. You're not in your country anymore. And here in Singapore, in this nation, it is against the law. And once you're caught, you will surely die. Ano ang lesson ni Bugto? Ang Netherlands, bagayan kalibutan. Ang Singapore, amo ang place natin nga kadtuan. Diri allowed halangit or Singapore, ang mga ways nga nakasanayan natin diya kalibutan. Diri hiya. Kung ginpag-aralan lahin nga young Dutchman, and lain sa Singapore, makag-prepare on tayo. Pero waray mag-prepare. Maram ka mo, true story niya. Ginbuligan niyahan, President ng United States and all, waray talaga, ginpatay talaga ya. Bugto diri mga kabulig at atong kapita politika when it comes to eternity. Diri po talaga. What I want to point out today is serious and judgment. Nga ato bangon. Diri po joke. So, kailangan natin mag-prepare. But we don't have to fear han judgment nga baabot bugto. Di mo kailangan mahadlok. And mahadlok ang dere prepare. Yan na, i-assess daw imo self kung fear of judgment manada or preparedness han judgment. Di rin natin kailangan mahadlok. Kaya according to 1 John chapter 4 verse 17, and as we live in God, our love grows more perfect. So we will not be afraid on the judgment day. But we can face Him with confidence because we are like
Christ in this world. Bago tini mo kailangan mahadlok. In other words, anong karegsig nun ini as we live in God? Naumuhay kita nga, ada kita kan Lord. In other words, bugto, kapag nangangalagad ka kan Lord, you are prepared to face that judgment. We are like Christ. Ano man ni Lord? Adaan humility, adaan servanthood, adaan goodness, adaan patience, adaan pagiging forgiving. We are like Christ in this world. Diri kita angay mahadlok if we live in God and we are like Christ in this world. And ato na kailangan niya na ipakiana yan na atong kalugaringon. Nabubuhay talaga kita para kan Lord? Are we like Christ ba yan na aton life? Ito dapat natin ipakiana. Amen? Diri mo kailangan mahadlok. Now, as we continue on aton journey nga dakan Lord, it's very important that we need to be constantly reminded nga kailangan naton i-evaluate ang aton kalugaringon, ang aton ginpo-pursue, ang aton goals, ang aton choices, including those relationship nga may kita. Kailangan gina-re-evaluate naton per me again and again. Kasi, again, aadi pa kita kalibutan. May tendency nga madadara kita. Kay makusog hatakit kalibutan. Kita nga adi as syudad, nga mga Christian, mas makusog temptation ha aton. Kaysa mga Christian nga atula kabaryuhan. In doing this, every time we reevaluate the things we pursue and our goals and all, we can always realign ourselves in the ways of God. Now, failure in doing so, maybe, makikita na lang natin, an aton ngayon ginpupurso nga mga butang mga temporary la. An aton ngayon giginulan temporary la. Kauupay talaga hiniya ni King Solomon. Ecclesiastes 2 verses 10 to 11. Naya ka niya, anything I want, I would take. I denied myself no pleasure. Sabi gin-enjoy good niya. I even found great pleasure in hard work, a reward for all my labors. But as I look at everything I had worked so hard to accomplish, it was all meaningless, like chasing the wind. There was nothing really worthwhile anywhere. Ang natin mga gingulan and pleasure. Grabe ito, nasa rin man niya, I search na yan kaniya, King Solomon, I search everywhere. I search wisdom. I enjoy everything. Pero hanggang evaluate niya, it is all meaningless. Bugto, meaningless ang life nga waray kan, Lord. Meaningless ang life nga diri nangangalagad ha Ginoo. Meaningless ang life nga nakabase laha mga earthly gains. If you want your life to have meaning, to have direction, you have to start living for God and serving Him. If you really want to be prepared for eternity, the only way to be prepared is you have to serve God, and there's no other way. Waray na iba bugto. Kasi meaningless lang ay ang tanan. Meaningless. If this is the truth bugto, it's better to store up treasures in heaven and not treasures here on earth. Ganyakan giyap ini ni Jesus Christ sa Matthew 6. Don't store up treasures here on earth where moths eat them and rust destroys them and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven where moths and rust cannot destroy them and thieves do not break in and steal. Now, ano ba ang mga treasures on earth? Ano ito niya? It includes the things that we can touch and cannot touch, like cars, home, cellphone, and things na din nato na nakatinan, like money naton ha bangko, ha GCash, di ba? Damot yung mga pinasusulod nga to. Pinasusulod yung mga electronic devices. So, ito yan mga earthly treasures. Now, ano naman ang heavenly treasures? Paano kita nag-store ang heavenly treasures? Para ito na itong ginihimo. Storing up heavenly treasures, bugto, starts when you obey God. Again, storing up heavenly treasures starts when you obey God. Gina-apply natin ang word. Ano niya kanan word?
Live a godly life. Share the word of God. Live like Christ. So, di rin lang ito yung nagpipertain han mga things nga para aton like tithes and offering. Di rin la. Serving God, obeying God, giving to the needy, sharing your blessing to others, honoring your leaders, strengthening one's faith, joining a cell group or ministry, you are storing up treasures in heaven. The best talaga pag may ka cell group kasi di mo na-apply tanan. Ang Kristiyano bugto nga waray cell group, di mo i-apply ni mo na learn kan Lord. Diba? Pag waray ka ministry, di mo i-apply. Kaya my encouragement to you today, be sure that you are part of the cell group, not just part of the church. Kasi ang cell group naaalagaan ka, na-apply mo. Kung may ka naman cell group, ayaw pag pinasawa, ayaw pag ikalalakat. Diba? Iyakan daw imo sapit, ayaw pag ikalalakat. Remain na imo cell group. Hay mo ministry. Diba? Kasi di ka inaalagaan. Kita akalaan mga Kristiyano nga waray alaga. Yes, may skincare ka. Pero waray ka, spiritual care. Maroon kang mas mahusay and may the spiritual care kaysa may skincare. Di ba? Ano mo ni mo skincare? Kung di rin, waray ka basa-basa Bible. Waray ampo-ampo. Di ba? So, again, be part of the cell group. Be part of the ministry. Amen? Be part of the ministry. And to those of you, and mga nag-serve nga, nag-spend kan sleepless nights, pag-araman mo igda topic, everyday ka na adya gawas, kay may manunuan, may cell group, tapos paraglimpyo ka at church, nag-stand ka permanent mo patience, bugto you are storing up treasures in heaven. The more you love difficult people, you are storing up treasures in heaven. The more gina-extend man yung patience ang mga tao nga, makuri, intindihon, you are storing up treasures in heaven. Every time ginahatag mo yung blessing, bisan kulang nga imo, you are storing up treasures in heaven. Okay lang, waray tirok, hindi kalibutan, importante may tinirok ka langit. Diba? Okay lang ito iya. May mga bugto kita nga, grabe pag pinanlimpyo. I want to encourage you, bugto, and remind you that your labor in the Lord is not in vain. It will be rewarded. Sometimes, your sacrifices go unnoticed. Dire ikaw ang nami-mention ng mga preaching, dire ikaw ang pirmikirit on a front, dire ikaw pirmian na-appreciate kapag may mga sharing, pero maaram ka nga nagtrabaho ka. That's okay, bugto. Importante na ikitaan ka ni Lord. Di rin na ikitaan ng tao. We are not after the applause of man. We are after han glory ni Lord. Amen? May daw sa nga pastor nga, sa nga story, nga, ini nga pastor, he work hard, pero may unnotice. Oh, he work hard, pero always siya unnotice. And, the good thing ini nga pastor, kasi dako yung simbahan, never enough feel, and iton nga, diri hiya recognize, tungod kinaya kaniya, usalaan akong gusto makarecognize sa akon, and that's God. Bugto, some of you here, dili ka mo na-recognize per me at church, dili ka mo naiaapihan mga tambling-tamblinghan publication, dili ka mo na-interview, that's okay, bugto. Palakpakan natin ang mga patago nga nagsiserve kan Lord faithfully. Maram ka mo, grabe ang pressure na adi per me front. Kanya-kan pastor, kung di naman ako mawali, service director. Grabe ang pressure kasi greater responsibility, mas more mo nga, ano pa ito nga line, nangalimtan ko, mas dako ang aaroon gyaphay mo. Grabe ang accountability, diri haro mamay. Kaya gina-appreciate ko ang mga nakikita nga patago nga nagda-tithes, patago nga nag-serve, patago nga naglimpyo, bisan andiri nato nakikitaan, maaram ako damo ha aton nga mga si leaders nga piraw mag-andam. Tas may da ka pa members nga tatangisan mo. Dili nadadaraan word of God, dili nadadaraan prayer, matigas na. Bugto, ito ngayon mo ginihimo, rewarded ito. Rewarded ito. Nakikitaan ito ni Lord. Akala mo ang ginihimo mo lahat, church? Even those things nga dili nakikitaan, it's rewarded by God. Kaya ayaw ka panluya. Again,
Always be enthusiastic in serving God because your labor in the Lord is not in vain. It will be rewarded in due time. Maybe not here on earth, but high eternity. Hain na mo gusto, an earthly reward or an heavenly reward? Man, praise God, di ba? So, ayaw kita pag-compare. Uyat ako nabasahan nga usa nga storyhan. Oldest woman on earth, year 2010. Umabot niya, 114 na niya edad. Ginpakianan niya kay umabot niya ito nga age. Maram ka mo niya giniyakan, I have never complained even once. I always thank God of the little things and of the great things nga naida ako. Diba? Waray ko niya mag-complain. Grabe nga review. Thank you, Lord. Napahalabahan kinabuhi, bugto. Andiri mariklamuhon. Diba? Okay. Now, Jesus ended this parable with this statement. Last verse. Yes, a person is a fool to store up earthly wealth but not have a rich relationship with God. Grabe. Grabe yan, no? Anong karagsig nun? True wealth is in having a relationship with God. Ang ungod nga mayaman hino, ang tao nga may relasyon na Ginoo, ikaw na ang mayaman. Bugto, rich relationship with God. Again, basahon tala, para klaroon lang naton. A person is a fool to store up earthly wealth but not have rich relationship with God. Mayaman ba ito nga imo relasyon ha Ginoo? Or naghihikahos na? Kundiri pa aayoson tayo yan na. Today, if you are successful in your career or in your business, damo imo na receive, you are considered wise. Diba? Grabe talaga tiya baltok, grabe na tiya wisdom. Imagine, napasar niya ang board exam hanlet, napasar niya ang board exam han psychometration, napasar niya ang board exam hini. Grabe. Wise, baltok. On the other hand, kapag may kilala kita nga parag tricycle la, or anira pa kabuhi is enough. Enough la. Kada adlaw. Kaya siya ito, waray ka mag-eskwela maupay, pabulok-bulok ka la. Dapat sugad ka hining akuan. Di ba amit mga kanit mga tao nakapalibot. Kay bulok ka kasi, di ka na guro. So naka-associate permi ang pagiging wise, successful. Ngan, kung ano ni mo status sa society, kay bulok man iti, amot na dira na asenso. Grabe ba? Grabe ito ang culture ano nga suga dito. However, bugto, God has a different definition han wise nga nan fool. May different definition ni Lord. Klarado in verse natin naging basa kanina. So according to God, those who store up earthly wealth without cultivating a relationship with Him are considered foolish. Mayaman ka. Damon imo possessions nga ada. Pero waray ka relation kan Lord. You are foolish. Kamu na yakan. Pero kung bisan waray ka ito nga butang, as long as may relationship pa nga dakan Lord, you are wise. So, pagiging wise, bugto, diri ito na-measure han aton achievements and gains. An ungod nga wise nga tao, an may wisdom nga tao, may relasyon ha Ginoo. Again, an ungod nga wise nga tao, an may relasyon ha Ginoo. Amen? An may relasyon ha Ginoo. And this teaching of Jesus is another counterculture attack. Kaya nahaaton panahon, gina-encourage kita kailangan makuha mo ini, nga license, makuha mo ini, kay baltok ka, sugad ka ito. Di ba? Amo ang encouragement ta aton. Haaton culture, we are encouraged to gain more, to have more. Pero ang kan Lord, don't gain more, give more. Baliktad. Di ba? Haaton kakalibutan, kailangan aada ka position para mag-serve. Kan Lord, kailangan servant ka para maging leader ka. Diba? Baliktad permi bugto. When our relationship with God isn't right, we struggle to obey many of His commandments because our relationship with God is the primary motivator for living an obedient life. Do you understand?
Kapag diri okay ni mo relationship kan Lord, damo nga commandments ni Lord ang diri mo mao-obey. Pirmi kita may comments nga malain. Pirmi kita may nayayakan. Pirmi kita may reklamo. Maram ka ang problema nga da, diri ang tao, diri ang church, diri ang cell group, an imo kasing-kasing. Pero kung okay ti mo relationship kan Lord, na-appreciate mo latanan. Okay man ngayon. Adi, may dahito nayakan. Baga di man klayon line up yan ha. Alam pa nga, diri maray gud ako maka-worship na kan Lord, kay diri ko betan ko worship leader, and line upan. So hala, so nakadepende, nagiging idolatry, bugto. Pero kung okay ti mo heart nga da kan Lord, diri may ito nagmamatter. Kasi an worship, an object an worship, an aton heart. Diba? Na-appreciate na nato ang mga tao, ang mga nangyari nga, na-appreciate tala. Kasi okay kita nga da kan Lord. Bagto pag okay ang relationship kan Lord, it's not difficult for you to share the gospel. It's not difficult for you to have your journal. It's not difficult for you to read your Bible. It's not difficult for you to pray. Pero pag diri okay ni mo relationship kan Lord, bisan pag-pray, mabugat. Pag-journal, mabugat. Pag-attend ng cell group, mabugat. Diba? Ngan balik kita. When you store up earthly treasures, pero wala ka relasyon na Ginoo, maram na ka mo. Diba? Kung ano pa ang pinaka-importante naton nga i-prioritize, ano mo pa ang permi naton na papabayaan? Why? O salaan rason, hindi na ikaw ang dating ikaw. Diba? Nagbago ka na. Hindi na ikaw ang dating ikaw nga permila happy, permila malipayon pagsik kan Lord, pag-worship kan Lord. Pero bugto, maram ka wara ito kawara, na itago la itong ay mo heart. Kailangan mo la ito bantaron otro. Adala ito. Diba? Adala ito niya. At aton kasi relationship kan Lord, our relationship with God has many rivals. It aton talaga relationship. Karadamo talaga it rivals. Adan business, adan career, adan earthly relationship, adan money, friends, studies, family, and work. Karadamo. Ora-ora. Han rival. Diba? Ito, every time yayain kahit imo friends, dili ka makakagno. Every time, tatagang kanda mo nga trabaho ni imo boss, di ka makakagno. Pero nakakagno kita kan Lord. Di ba? Ano natin ngayakan? Nakakaintindi man ni Lord. Di lang alay maatan sa group kaya nakakaintindi ni Lord. Di rin lang ako mag-journal, nakakaintindi man ni Lord. Bagto ni Lord nakakaintindi mo sa group leader, di rin kayo ito naintindihan tanan-tanan. Kaya nayakan ni Pastor Ariel, alam mo ko no, gusto ko nun ako mga disciple, binabantayan ko talaga. Kasi yung mga disciple, mas takot kay sa leader kaysa kay Lord. Kay Lord, okay lang ko, no? Pero kay si leader, di rin pwede. Kasi gamit-gamitan ng si leader. Pasalamat, may si leader ka. Hino na, natuod, nga mas takot kita kasi leader kaysa kan Lord. Kanina na, sa yung manitsa, hala, waray pa yung Ma'am Aileen. Okay lang ko no, balit. Okay lang balit. Waray pa ko no, Ma'am Aileen. Kahit alat yan. Waray pa yung Ma'am Aileen, waray pa. Simang kami ni Pastor, kita akalay siya. Mas hadlok kaniya si leader kaysa kan Lord. O kala di rin malit, kaya waray pa yung Ma'am Aileen, pero di maram hi Lord aada na. O nga, di ba? Mas hadlok kita kan si leader kaysa kan Lord. Kay si leader ba, mahigpit. Kailangan 8:30 good. Di ba? Kaya bugto, ayuso natin that relationship kan Lord. Amen? Asya natin i-prioritize yan na. Ayuson natin. Kasi true wealth is in having a relationship with God. Dada talaga didaan, ungod ka kayamanan. Mayaman ka. Iyakan daw imong kalon, mayaman man ngayon ako. Tuod hito, ay pag-una nga waray ka kwarta. Ay ito pag-una, hunaw-una lang may Ginoo ako, mayaman ako. Amen. Mayaman ako, Lord. May Ginoo ako. Ayaw pag kinitayit imo pitaka.
Ayaw pag kita, pag i-chinek permit, imo, imo, bank account, ayaw pag sigin kita ito. Waray ka tidak makikita. Kita apirmihan imo kasing-kasing kay adahi, Lord. Mayaman ka. Because true wealth is in having a relationship with God. Amen? So, we might consider this message, para lang ni mga unbelievers, dili ni para ako, Kristiyano kaya ako. Bugto, inihiya para inihiya mga believers. Warning ini para aton. Kasi, damon mga believers nga displaced and priority. He Lord, diri nira life, part layan life nira. Ngan, hira ito, diri ito kita. Di ba? Diri ito hira. Kitaon nato na 1 Timothy 6, chapter 6, verse 17 to 19. Ayakan nga din. He Apostle Paul kan Timothy, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provide us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds. O, mga mayaman nga da. Ano niya ka ni Lord? Be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasures for themselves as a firm foundation for the upcoming age, so that they may take hold of the life that is truly life, eternal life. O, di ba? Ang mga magyaman, maraming problema ang magyaman ka. Actually, Abraham, mayaman. Di ba? Mga 12 tribes magyaman nila. Hinuman ang diri man, kita mala siguro ang diri mayaman. Mayaman nila. And reminders na ni Lord, don't just be rich in wealth, but be rich in good deeds. So here, Paul advises the wealthy not to put their security in the riches, but in God. And gin-emphasize ni Apostle Paul nga din, that we should also strive to be rich in good deeds. By what? By sharing our blessings to others. And in doing so, bugto, we are storing up treasures in heaven. Palakpakan nato ng pirmi nagpapalibre aton na. Diba? Mga cell leader, ayaw ka baraka, kada cell group, pira ni maging gagasto? 200, 500, amen. Bugto, di naman ito ginakadto tindahan, you are storing up treasures in heaven. Amen? Ayaw ito ka baraka at imugin gagasto. Waray ito kawara. Again, anything you lose by obedience is gain. Anything, imo kwarta yung gas mo para sa group, pamasay, one-on-one, and all, dire ito ya kawadaan. Gain ito ya, kasi adto ito halangit. Amen? Dire na natin na-check ka natin bank account halangit, pero adto na ito ya halangit. Yan. So actually, pugto, damo aton malilearning nga parabola ginya ka ni Jesus Christ. Una, the most lasting and precious treasure one can possess is not material wealth, but a deep personal connection with God. Again, the most lasting and precious treasure one can possess is not material wealth, but a deeper and personal connection nga kan Lord. Di ba madalas yung baikit ani yun mga post sa social media, gusto kong peace, gusto kong mag-travel, gusto kong mag-rest, gusto ko may meaning it akong life. Di ba? Hinuman maayawan peace. Hinuman na dili nga maging malipayon. Amoy do't kailangan natin ang ginibiling. Kaso la hinahanap natin yung mga bagay na yon sa mga maling paraan. Don't you know, bugto, that your intimacy with God will bring peace, lasting joy, fulfillment, security, and a deep sense of value. Things that material wealth and other earthly relationship can never fully provide. Hinon gustuhan peace, fulfillment. Hinon gusto malipay. Ano ang kailangan? Intimacy with God. Kami danay amon joke-joke nga di. Palit kita ice cream kay para magamay ako peace of mind. Bagan, nakaungan ni kasi kita ice cream bagan na kapanguan na ito na nahuna, no? Ito naman ito, Pastor. Danay, parang kami sura, palit naman kita chicken para baga. May ada fulfillment. Pero pag ito mga joke-joke lang ito namon, adian ungod, it's your intimacy with God. Intimacy with God. Pag may intimacy ka kan Lord, may da peace of mind. Di ba? May peace. May da ka kuan kalipay. Kalipay nga diri kaya balyo ng kalibutan. Fulfillment.
Diri kita napufulfill through ang aton mga earthly gains, security, and deep sense of value. Kapag okay na okay ang imo relationship ka, Lord, waray ka issue about your identity, about your worth. Waray ka ito issue. You don't need to be insecure. Grabe talaga yun. Mga struggle pag-preach. You don't need to be insecure. Kung daman imo nida mga acne, kung dili ka sugad ka sexy ka dako, okay la ito. Waray kita yung ito issue. Kapag okay na imo relationship nga dakan. Di ba? Grabe. Importante ura-ura aton relationship nga dakan doon. Nayakan nga ni A.W. Tozer, the man who has God for his treasure has all things in one. Kaupay, kung ni Lord, ano yung consider mo ngayon mo treasure, ada na nga tanan na imo. Kaya ungod talaga, nga an imo ungod nga kayamanan, an imo relationship nga dakan, Lord. Kung may Ginoo ka again, mayaman ka. Mayaman ka na bugto. Ayun nakahadlok. Mayaman ka na daan. Now, an pakian na yan na, kumusta man tim relasyon ha Ginoo? Pakian din sa mit, kumusta man? Kumusta man yung relasyon kan Lord? Kumusta ha daw? Okay pa ba? Kumusta kayo na atong relationship nga kan Lord? And pakian na bogto, paano ba magkakabayad kita ng rich relationship nga kan Lord? Again, ang description, rich, thriving, growing, maupay nga relationship nga Lord. Paano ba? Kung ipapadescribe ni si leader at imo relationship kan Lord yan, ano kaya imo description? Naginhawa pa? Or kailangan nagasolinahan ito? Bugto, paano ba natin payamanon tat relationship kan Lord? I will share you 3 things how to have a relationship with God. Una, make sure you prioritize God above all else. Again, make sure priority mo, Lord. Number 1 rule, put God first. Lord, an aton number 1 per me. Kung may da cell group, tas may ada kayakat, ipa-priority. Kung may da Korean movie, tas kailangan mag-journal, hinunahon. Korean movie. Maray, number 2 na lang, Lord. Diba? Ikaduha, i-value imo relationship kan Lord more than an material things, career, and earthly relationship. Kailangan i-value, pahalagahan. Pahalagahan mo ang imo relationship nga kan Lord. And number 3, make sure you live according to His Word. In other words, live an obedient life. Amo lang ito bugto. I-priority, Lord, i-value. Baga, taas, hatanan nga relationship nga may daka dapat Lord 100% good. More than material things, career, and all, dapat Lord good ang number 1 nga may value ha aton. Mayakan mo nga, may value Lord ha imo, kun, ani mo time, ani mo effort, ada iya. Do not sacrifice God for our earthly pursuits, but be willing to sacrifice everything para kan Lord. Amen? Then make sure you live an obedient life. Ako na-appreciate ko bugtoan mga first Christians nga diha church kay grabe ira sacrifices for God. Nga paghatagan example. Most of your ate and kuya nga diha church, mga year 2010, 2011, 2012, ginpili niraan magstay nga di. Gin-sacrifice nila ira dreams para maghatagan example ng para kan Lord. Kaya na, grabe, you are so blessed. You are so blessed nga di na niyo kailangan pagdaanan na among pinagdaanan ng una. Ba? Kaya na, we are sharing in mga leaders. Meron kang before, waray po one-on-one. Waray one-on-one, waray had to mentoring waray. Anamon la to sourcean, sharing kan pastor, or Sunday service. Pero bugto, diri waray had to mag-ubahon. Waray had to magluya-luya. Yan na, grabe nga one-on-one.
Chat, prayer. Nauba pa. Bagto, maram ka mo, pag ginbabalyo mo, ang mga butang nga dakan, Lord, kapag may dahain mo nag-spend time, nagasto, papahalagahan mo ito. Diri ka dapat mag-inupa-upa. Kaya maaram ka diri, kung isipon lang niya, iya ito kwarta, iya ito time. Tapos ginahatagay, pahalagahan mo ito ya. An imo sukli, ha imo still leader nga nainiguro ha imo, pangalagad maupay. That's how you value. Diba? Ang mga tao nga nagsasakripisyo para aton, para ipakita natin nga ginbabalyo ta iton, ayusan natin, laton life kan Lord. Diri tayo tira mababayaran by giving them money or what? Diri. It the best nga reward as a leader, makitaan ka niya bugto, nga nagbubuutan, nga nangangalagad, rewarded na niya effort and sacrifices sa imo. That's how we value God, di ba? Di ba? Tanggalon na natin ang mga pag-inuba-uba bugto. Now, let's take a moment to examine ourselves and reflect from the message today. What treasures are we storing up? Are our barns filled only with earthly possessions and dreams, or with acts of kindness, love, and faithfulness? If God will look at inside our hearts right now, bugto, ano kaya niya makikitaan? Ano kaya ang gin-store up natin nga dayana? Are we living today without thought for eternity? Without minding about that? Are we rich in earthly wealth while bankrupt in our relationship with God? Bugto, let's all stand. Bugto, let us close our eyes, and let us take a moment, bugto, kung ano ang message nga may da kita na namatian yan na. Let us evaluate ourselves. Let us evaluate our lives. Kung hain kita yan na aton walk nga da kan Lord. Remember, life is short. Life is short and unpredictable. If we place our value on earthly gains, bugto, it will not secure our life in eternity. What we need right now is to work out our relationship with God. It is crucial that we have to evaluate those things that we pursue, that we worry most, those things that we give more attention. Bugto, take this question. Are you ready to face God? Are you living a life without regrets? Are you ready for eternity? Is your relationship with the Lord rich? Kumusta ni mo gugma nga dakan, Lord? Please don't take this negatively. Instead, take these questions as something that will help us nga ayuson. Way back before bugto, all our lineups mga more on focus talaga kan Lord. We are so amazed that time paan we Lord ka maupay. We don't need han mga material things nga dili kalibutan para magapalipay aton. During those times, enough na talaga ang mag-worship ngan mag-seek nga dakan Lord para may adahin peace, para may adahin fulfillment ang aton mga kasing-kasing. Again, bugto, waray po itiya kawara. Natambunan layan mga butang. Maybe this is the right time, bugto, nga ibalik naton ang gugma na may dakit ang adakan, Lord. Because that's the only way para mamuhay kita nga may kabanalan. That's the only way, bugto, nga aton life may meaning. That's why I want you to sing this song with all your hearts. I want you to really feel the emotions of your heart towards God. Just feel it.
I want you to focus yourselves once again in God. I want you to imagine that you are dwelling in the sanctuary of God and there's no one else there, only you and the Lord. There's light. There's the warm presence of God welcoming you, smiling at you. There's a soft sound of music. Waray ka maaabat nga judgment or fear, kundi pure nga pag-welcome ng love la ni Lord. And you are facing God face to face. And while doing that bugtong, you can feel the warmth of His love. May ginbubuhos si Lord ha imo. And now you are in awe of it. His presence, His light, and everything surrounding that place. And you feel in your heart, waray ka man ngayon iba nga kailangan or ginbibili. Diri man ngayon ang mga butang nga kalibutan makakapagpalipay. Ikaw man ngayon ni Lord. Ikaw man ngayon, Lord. Ang ginbibiling-bilingan akong kasing-kasing. Ikaw man ngayon, Lord, na maghahataga ako ng peace. Ikaw man ngayon, Lord, ang magpapagaan ha ako kasing-kasing. Ikaw man ngayon, Lord, ang maghihilan ako mga kasakitan. Yes.
You deserve to hear that, Lord. As we sing this song, Jesus, we want to feel it, oh God. That you're the only one in our lives, Lord, that we love you. We are willing to forsake this world for your name. We are willing to abandon anything, God, just to be with you. Just to be with you, Father. With all your heart, Bugto. Mean it when you say it. Mean it when you sing it, Bugto. Feel it. That's the words that Jesus wants to hear from you. Dying for us. We love you, Lord. For saving us, we love you, Lord. For all that you've done for us, we love you, Lord. For your patience, for your unconditional love, for your grace, for your mercy, for who you are, oh God. Even those times, Lord, that we feel like our prayers are remain unanswered, our desires, we still want to sing this song to you. May mga gusto mong kami, Lord, nga diri ni may hatag. We still love you because we are not loving you because of blessings. We are not serving you because of miracles. We are not here because we want something from you, God. We just love you for who you are. We just want you for who you are, Lord. Keep singing that, Bugto, until you feel it. What we cry for. This is what we cry for, Lord. Amunwa. I always say, Lord, of who you are. And your beauty and the gift of your friendship is unlike anything I've ever known. Oh
May we always stand in awe of who you are, Lord. Kaya namon karoon yung Lord mawara, Lord, among kasing-kasingan. Pero mila kami na-amay sa imo. Pero mila kami nalilipay ha imo. Pero mila kami na-excite nga magdayang at magsimba imo, Lord. This is the cry of our hearts, oh God. This is the cry of our hearts, Lord. This is what we want to see in ourselves, oh God. Excited kami mga butang nga para ha imo. Nga na-move kami ang iyong presensya, Lord. Ang iyong goodness. Ang iyong faithfulness. In-awe kami, Lord. Gaano ka upay, gaano ka maluluyon, gaano ka kamahigugmaon. And the friendship that we have, Father, it's like anything I've ever known, God. You want to feel that kind of heart again, Lord. Nga di rin nalilisang, Lord, ng ibang abutang. Nga di rin hain mo na, Lord, God. Hain mo, good na, Lord. Amulay ni Lord God. And amon-amon nga kayamanan, Lord. And amon relasyon ka na hain mo, Lord God. Lord, we want to declare that the only source of our joy is you. Today, Lord, we want to declare that the only source of fulfillment, satisfaction, is you. Waray na iba, Lord God. Kinsaset naman amon mind and amon heart nga ikaw, good na, Lord. Ikaw, good na, Lord God. Lord, salamat at kalipayan. Thank you and peace. Thank you for this friendship. Thank you, Lord God. Waray ka bumaya, Lord. Waray ka bumaya. Kulang, Lord, ano sa kauras, basta imo na presensya. Kulang ang mga tangis. Kulang ang mga pulong, Lord God. Hindi ang kalibutan nga punuhin kagulanan, punuhin kakapoy, puros pressure. Nakalibutan nga waray na kami ba nga naabat, kundi ada ang temptation, ada ang judgmental ng mga tao, ada, Lord God, ang mga culture nga diri amo. Lord, dinalay mo presensya kami na kapahuay, Lord God. Dinala kami na higing unggod na yung presensya. Dinala namin nare-release na yan, Lord God. Salamat. Naada ka, Lord. Hala ka, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. We are excited to see you face to face, Lord. And we're excited to spend our eternity with you, God. Lord, salamat. Hayin mo, Lord. May paglaom kami. Hayin mo, Lord. May kagawasan kami. Hayin mo, Lord. May kalayahan kami. Hayin mo na, Lord God. Thank you, Jesus. Thank